despite New York Tuano, also the same be Atuja, was this a castle Candinia or Candinicra or anywhere, and so now Kuwaka Tanibi, now okay, kind Katafa, a tosu in Numana, also Obetiase, now when you munch the Muyepa. Yeah, the Ghanaian Times, and I air to us. Ninyan said President Mahama Nifuni, Edahana, or say, 1 year no one sense man or check Katana, or they two just say, they were committed, so Obeb de better Ghana. And the ama upia ewa han match say we ene nsema no or the tudwana the Burkina Faso ni Ghana so and they say o makom ho abuma so omo ayonkofa no mo miem den pa e won ma we ene nsema che say koso ewa Ghana ene Burkina Faso ente na vice president ene de atuja say African leaders no bia nkamum na mama education system and as a health system no emunya de na ya pomode ho nsem wa bibire ma no de enye kura na interior minister so na emutaka no wana mutaka ena o se enze mo enra na ye emu kata ne ba ma na say assassination attempt bi across OSP so I see one was say investigation and cost den no mo hwede ntia ene ebreko asade no fa so by no omo ensi eho ekwan we ene nsama the Ghanaian Times I don't know before 2 years ene no pay na go ye position awuti free sway na on do e by 40 generation na so otina wa na manfo ejo go free uza anu e cross maka me ye opa tempa emuode emu bede na udi o blanso na be kwasa ma no de won na kire uza de no mugasi yenti ne me bi hase mugasi muode on free akunya na free sway won free so say mugasi muode wona wo say da na wo say assassination attempts on kwa nsa na e ba wo ntinjenso ntiase won free so ese yehwehwem na wo mo ayesa de no e unlawful so ka me de nka enko hu ya ka wo bo nkwa ho ban ya ka wo de free so wi se yehwehwem ti chi wo ka se wo bo ka chen so mo no nkwa ho ban ba o free position e de enye lawful se wo mo no nkwa ho ban na mu se wo ka to extent wo free so no doesn't mean say nipa na person okunu no be jani kum what is it the whole ko wakata na me to so ye headmaster bi so mo aka assemble Ukraine into some mo fefe ngwa ni me ngora na ngora na record o ma yo mu na hey wo dia ko apese office na wo do ko no na ai na bo se no so na jilo now penny abo bi it's important record o ma yo mu age mate na ngwala no feeling ngwala serious it's headmaster say years mo se mo no muntua penny ni pa headmaster mu Jose penny headmaster years for abomode suspend ni na say ono so enkurana na so na reverend metemase moment for na metemase enyo mo fort nyo mo fort no no sir you mo no my mo say you na but dem prayer manager obi am channel na no pay the channel pa na they say the ampon and so na the shocking revelation bi aba ampon akanse ni afrenia Charles Kodefo so lumba ho wasi lumba de no yale if be du su ni ela lumba sha se wo yale to yale ti se lumba nya no be bi kwa e mani ko dadi we dey say ma ampon and so e dey for na se de na e be to dwa say yewura my Pini John mani mama esa bo yewura IGP iwonu e di sanka o mfemienu on sa meto aso e ma hu se be Era man penisi enfantonche beyond politics eyadwumaden a papa ne beye na kakra obedi e police amemum no na omo say okọ retire menemu no awon say fra ahumije mumla na ometo so we ene some de ko wakrata no enso de ababonte ene anope ye the new republic ena eto aso ninya ne say road minister honorable Boza I friend govern Boza na ngesa Boza o de eto just say is it oko wale any tamale road na say contractor na no okwan so no wo no ogis kana wa kwan koye what the $29 million and adwane so it goes contractor is a mo tracy na mo hu bia na say obi na ade adu say din yum kwan say tamale any wale afi na mo say koye hono budget foforo kroem nsem na kata ni me ana eba manese baumia zongo disconnect
they say emu aye den pa say ba omiya no zongo ho sensem say de so ka so ko ba mo ya ane and anya ya ane ya ane this is toilet in the day I'll give you toilets and the other ya ane no they say oh after election no enyama no mo hwehwe mu no mo say wone zongo connection no a break kura say the new republic ebo ho amane and another national conqueror I on my penny that man penny kufo gentry jack nimfonyini de nimu kama na papa na rene che wase ne kikima de ne sum waso na bodwe papa yi wo fe ne penny fi mu boni sentra na Teresa Dono ai se onyini nyina ho fe na so na wakasa na wo hwe no kasa na de kasa wakasa ye no na yenu NDC fo so nya botre ensem no ka no ma sum no matutu ne sera ne ambasa no mo kire se panyini wo fie ye entini sam na okan ye no se NDC photo was yes panyini na kasa no je ma panyini sam na panyini da ko fon sam na okan ye no ama se de NDC fo amanyuko no ama fa sam no mo so di akire ba ko de ye wo no ma fa ye so mo bi kan no mo bi aka ho na omo so ede na se se mineral royalties no se de se shutu ko na nimpa se de ya be ka o kan lithium o mangana so de nyina so ni nyina ye hunu ye be se lithium na chikura na be se be nyako o mali pa na nyame se yi se koko diamond bauxite manganese kadiaka aka adwen eno de na wo ba ta adwen no aka se last ka chikura lithium na chikura ye be sa ko se ko ta la ko gradu enso ya kwan ni ye bi wi ye o mo ni bibia bia wa adwen na wo ba gini nyina de ko ye ne ehu asempeni kata no se ba ma ne se o ma ne bo ma so enche na ye ba ba na yi onu so ni foni ni bi ya bring me ba ma foni timi ni bi bring the no one any go tell us we oh ye me see ye ni en ke say wo ni bi aka ye ni en bi enya pe da bi ye ni na bring the what do you mean say we don't have brain okay na fisheries minister and say there also obon ho abaso pa so ba wa ya de achievement change wonya no and say there also obon ho abaso pa minim de oba minim so ba say nwina e for there and fish farm no say fish farm no say man for tutu bu fi nya yini ono o sa na homla ne no minim say apa tre say 2 cedi dia ono o sa na homla ne sa no away and the national congress zama o dia ba na woni say agric minister he say also ni zambia tuja he say akuafo na no farmers dey twam wa bo akuafo abaso papa o say dey ono a we ojinu say ono a we kuani nyamba wo fa no he say dey ojinu tum say he say dey onso ye kuani he say wa bo akuafo abaso and wa say akuafo bo say dey akuafo hia bia no obebo modin a na wo dey am na omman Ghana mu no yenu ade di sem no ne nema ye dey dada sitina mu no ebetimi akoyi ade ama ye pa agric minister erikuboku oni sanse do nyina etuya na delegate na me de etwa to me ha bia me ni mo gas o bi na president Mahama to am the delegate to okay na president Mahama na say wa only portable laptop e dey ma basic schools say asi na we ma dia ha me na we say o ma we dey yamba abro ye trimu na say unsa o mu stand man so private schools ni na so e the private school o pepa no anka uko o evansi anka atwa ma beja ase ya uko o the officer na anka ko the proposal akọ na anka ma obi ko be na etimi atra anka private schools dey nyum mfiri eti yum na ye dey o yamba mo ma etim yeah o mo ma etim mo na mama ko ho se saito ne se ni aye yi ne ko ho nka private school ne nka mo na o si e ka no ma fa echi akwa ko ta mo ma na nka you know basic schools no o mo so still na e ko jina wa na nka drop as to board so ne dey kire wo okay dinese we ni amani a daily graphic dia the daily guy ko wakata no mu ye wa Canada a compare ko Japan ni fo nyini wa ha de o ka nyina ne se he mesra mo o man Ghana mo to ba mami na me mo dwuma ye na ba sa ojitum o me jitum na se die o se to ba mana on so me adwuma ye dodo na me ya adwene se wo no kra no wo ma ye amampe no obi enyima dada produce sankwas 5 omo ma bi enyima nyina na timi be president man ye dia kan ko bebrebe ti no dia ntimi fanya justification wait ma bi adwuma to benefit your own self fa so ben na but emma no emma dodo ntimi fo no unse ye wo obi abi adwuma timi fo no fa omo de make ati ase ye ro se mensa ti we se bi nipa wa fa omo no e buru 500 o che
about 500 pound they make out as enti eno no so nkyerɛ sɛ obetima bedi o man ne so obi abetima na de obi saloon krampo no so no enye fanse enya ade ya fanse ade kakraka bi a meka ne sɛ so abro so a enso nipa ofa nipa ba ko mienu kra ofa nipa adwuma contribute to the quota what I say but the ideas niema wo waye a eno de me hu ne sɛ yɛmfa nyɛ campaign and you understand be nyuma nti so be nyuma nti afa Ghana for wa adwan be nyuma na wo Ghana nim dada no ayo o man na dwuma ede na ye de no no be ya sika nwunu fa ba bi no e be gina enye se wo be adwuma nti no se wo be adwuma bi ye wo adwuma nti e na wo hwesu yi ECG sika nwunu fa ho no ye be de den ya meka sa o ti ase water Ghana water na wo se tutumu no sika nwunu fa ho no ye be de den eno no na hia o ideas be convince Ghana for enye ma bi adwuma ma bi adwuma de obi abetuma bi adwuma ayazemo enti anu de ka bi be convince Ghana for man be say man bi a kasa nyenya o say pam ne de obi abetumi aye pam ne de obi abetumi na unju bi so nsensam na krata na ho sa document na sa wo to ka no a wo nipa be 9 wo ka mienu driver ba ko mate ba ko no so saa nye nipa for wo for mo adwuma wo contribute etu ko to cars bebre di gu ha chese obetuma abu o man na so ho ya nti eno de yes we can we justify over no to ho ampa okay na me de wo fa de sika no asen na me o me fa adudum wa say iska na o say iska o say sika ade no nya ba se me nya so wo fa de onya na so e me yes sika na wo se no na ba me no nim se onya ba me no 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 grow e da no na ya fifi e da no na e be che e be before bet my ba me yodum de number obentoma no ba Ghana fo nto ba ma no na ba yanka o ma me ka security bi ayi masa mi de na ma me ka de break mi kan sa o na ma me ka de mama e ba bi yem no nim se obenya mama de no obenya me ka ni pray da bi enye pray fa okay me ma kene yeah e be before bet my ba yodum de number de me ma hu no ene me hwehwe mu amaye ba o mia beba ba mo nto mama me na nto aba mama ba o mia so me president yate ti yem fa ma hoy eno de mini e wo nwa o ti se kosi ngosi me ofa ozi onya ofa de onya me ofa nya ana se na se wo Kennedy ana Kennedy ko onya me ofa nya Kennedy ga ba o me nya ti wa ya o mo de ma de Brian de nya da bi na me de o mo to ba mo mu nyina o ya fa ma wa ya am na bi phone de ma se se man na we mu ne de da bi me kire se na de se obi anya ya fa ma wa ya se papa be kan no 5 sam kwase no sa wa de ti ga be ya nya man disi fo no yes do mu ye okay do mu ye kan ni efasi so na do mu ye okay idadem mu tutu ni ye okay o ma bena anyamba ngofo numbi o ma boja bomodi ha chiwo yeso mu ye akrofo wiemfo achi mu nyina nipa num eti yedwie de enko ani ma na achi mu nyina right achi mu nyina Katakyie na tipo na FM so ni yenko de yefa FM ho nimra tawre yakodi yako what can parliament release na ba bantam makinka mu afa somebody who come yes yebedi di ho nkomo kakra and idea no somebody declare seat vacant is only bibi yeah but you mu bebre wo ya puso o man ya nya lawyer for no mo ni no na be say no say sika de wodi na ki be sika de erika tuama ni nyina no bosu na allowance sinya ne ba ja ni nyina aka nsema ya pese ebusa lawyer no ene on pe lawyer na mo say bebre wo ho fi say omo ye stay of at least stay of execution and I say stay of proceedings ena osan eye appeal na ye nyemra nim funti na ya mempese mekoho bebre sa se sansem ne koswa ma clerk ho kwan se o medical stay seat no vacant wa bra ye attendee to sansem mienu no so tiasi dabi yes omuni momra but yes you are lawyer for be didi nkomo na make say I don't want us to jump to wa bra ye ne no Ghana na won bibia to me see so wo ka ha no ahwa aso so enti at the right time no ye ne mra nim for be di ho nkomo manya to boss akinka mu a fine yeah enti odi ya enti sim dia na ye ko enti ya fa ho ne mra na ye ko why na ye ko ni
We go straight to okay. And some family in my medebeba. All right, a brother said there from Hujime de Beso Amansan, there was a Katakyie 90.91 of your favorite segment on the Somidin Eddie Wodi. Now the Asempano. Ato also amebia aye kama na champion mogas ene producer na kinkine ben etechre bibiam enkoso ene anope e wona ensem aye de be somo no coach Ibrahim Enyas asa papa yi ne honsem e wa han ma de nyina no ebegu wani na ababa wa bi so akwakwachi ni kunu anaso akwakwachi ne ede ensem na baba wa yi wode atuja de hunchemu ebeba na okronfo bi so wa che no ede ade no ko wiaya omo ede eye na ye de ho nsem nyina no e ba go so technical institute so aya ade bi e wo farmers day na se den e no mo ye ya manfo e ka ho asema bi bo abas bi so e boy ye we ene nsem e ka ho bi ana no pa mi wodi asempa matrase a me de e begu arim na ye ko ani ma na se ye sha se every coach Ibrahim Enyas Honsense ni na ye abanti a chese nanu ya no ye say okobu allegedly okobu ni tugu mu at manfo ko ye justice for Ransford na ye de ya no etum de nya be kan honsem ha e ma aposifo e be so ni motew e ma asem kodi dosifo nsem na ekudu dosifo honom no omo de na ye kobra say no ye say Ibrahim Enyas say one man bill 50,000 Ghana cedis bill with 2 sureties and they say omode amana abrante and they say nansem to aso a omoyi na free police akachia o say nansem e cobra say nyina no ye hwe nim say justice ebetimi aye adwuma wo hon Justice for Ransford. It is Nyame ban nesa abrante na Ibrahim Enyas okobu Ransford to egu mo no say aman 50,000 Ghana cedis bill with 2 sureties or hwe nim say court akoni adba no obedi na bibia ye kama na ye kwe ni ma na ye rem e wo amedofe ni nyina no eye voter region e be ho sa amedofe ho ene ben ni nyina ne say wokwe ahodo e wo mamu han aye tourist site I say obi akokakum national park nyina no uditum say wokwe ahodo no ene say yasensen ahoma bi owiem a wokwa na wona nteso na wo hwe abode ho nsensem e wo ho na oduru amedafa ekurori mu a wokwe ba ko ho no say obi a wokọ ho bia no okọ ekowura mu no hwe na okọgina nikọ na nteso kakra fan na ukoduru ho nsese ya nyame ba wokwe no ati ato la wotwe wiye aba na manfo nam so awai amedofe amebia prepra awai dai voter region amedofe voter region tisade na tisade wokakum no bi no ana manfo nam so ati atofom amapi prepra ama anyanyame ani ho afofi anka nioma esi na enyasa abra efo akwansrafo na say ahohofo visitors Friday ene omo excursion moko ho say omo ko akwakohwe say de esitie uko fence kentampa edu ho uko kakuma bi ho dan say kra de mabe nso ya mabe bi ho yi omo so be bi ho na say we eya re ho se ma akopie e wa medofe e wa ye de egu emanfo anim say no ama na onyambe bra e fa se kaka kum die na nka yes azanka yewu na no de se ne nka nye prawo we ne bia na nwa ho ewa we so wa ewa pa nyamba ewa eba no nanka ewa eni ya ewa oh enti serious ewa na se de course ewo ho na manfo bepi enti ha no he we photo na dan chen hanum na omo stage bi mu na nyamba ye kwa ni ma ne ewram na no fiada ana se akuafo ye na nanom akuafo ye papa no mienu anom a omo eye mmoa e ma yensu enya mmoa wie eye donuane ton hahaman ma yensu enya hahaman ne ade die na ye farmers day aye kobo akuafo abaso chese enya sanke bi munya bobo ya ebi munya bicycle bi munya keke ene de keka ho e momo e de kokodom duma sekan ahodo ne ade na urem e wo go so a
technical institute bi wo honum ana mo hwan ya na mo say ye na nanom akuafo de bia mo display machine ebo machi na kafo no beti ni machi nyina ye ya ana mo kwotena se na say o ma ya ade bia na ade no mo ye no cycle koba baako ana mo de by fence spray you know umia enso di free mu ba no o mo de asese bi mu mienu ana o mo de fence bone race ene circuit chain atuwa ba be fa tank na de boy echi no spraying machine de boy echi no e dey say who pia cycle na say cycle no move a na eno so koba na spray no egu no ba eno so na egu eso egu so ena amode ko display e go so joma na enye asem to sample won wa say in fact edumo bo ma baso and edumo so ba si o mo say 2025 ade a obetimi aye amedi aboye no ba so nie na say sere wo wa anu ohye na say sere wo wa o mo ya ade but we ntimi nya ade na mo say we no mo aye no a kire se so omunya resources ometimi advance ya de kese ntina me ka se yes me to anu mu akola bi wo makura na se wo akola ni timi di paper excavator ade milk yes ayibi excavator ema na no ni timi peja kosoro esa biribi ade guba bi nyina esa akola bi no ya serious owo sisi a me fa nko akiri nkawe akola do kura wa timi hye ntontora ya o de ayeka maka ne ko oye ba sin na oye ba sin when you what exercise and different life skills okay once a school no life skill sad na do sabre na de kwaje o max yeah you do say exam so a wo ban mini bibi da so de ntontoro wa na tonton ana se praye bre ben mini bibi craft bi be craft bi na de akwa kwaje max na bo apa ba sa ta na revenue mu ntimi nya excavator timi sa bibi oh na say I don't know bosom no and that's the kind of na mo ye I don't know bosom yeah clay I know na no kwa say na no o mu timi nya excavator peja bibi yetimi yetise ne o ka yetimi di tonton ye ka sa ne wa tonkyere no mo ne ayi mo letimi ko oh dia de to ye ko wana dia ebi na o ka say dia nipa o mayi okay eye but ntimi nya de pese ye de ye no but said wa chiribu say e kire say dachi bia no o mbetimi atoa so du ba bia pese duro nti sa na tini nyina start from sa le enya ye bi o enya ye bi so ade na anga sa de we akura we da anaso we de go ya faces e di mu say o si faces kinetic energy when they fall yamba me mu za mo na robotics yakwa do first wa eno de obey you me do say you to you na okay di atu aso na okay ya etru you to ehona nyansa wo yaba yakuya di ma yedi brika edru aguna nsaba se bega so di ho aguna nsaba na nyina ne se nanu ye bo akuafo abaso ya obi akuafo nyina edi brika adu edu abaso ebodwan se na akwa bi so si akire owura bi ahata de kokoo bu apaso te se kokoo bebre one de okoya wo se one de on pick up baako on pick up mienu wa fa kokoo bottom bag nua e na saw ada waso a na oso e na ode kwa na say hey jina ya cho omo chie no anam de nam krom e na mo ye Maria point no inti Koko back
ɛna so ne de nam kro no ohuro no akotwa otwi prage yi akowia koko mu huro no na nyame ba no one ensema wo se meka okay ni nyina nse saa nyuma wo ya ekoso a ya che kromfo a na ehuru no ni se ya jai bro no ni ama no yi na wawe nyame ba o se ke bibi che securities no okay I think that people are losing trust in our security system. Because in this case, you check the car. As I said, results for PBR. Okay. And yes, I'm not for who said, Mamma, dear, but one way died there. Okay. And say there was a didn't a dance one and not saying dance. So, yeah, there was a man dream of car near Manawi. It I think security people, no, especially policemen. Who this na munye go as every year be performance rate biano near the medical kind some services nye okay they be are who some medical police for and a banks for especially omo a banks akese near the medical some service oh enti ye best say who you post na who you so you ashamed of yourself okay say nyama we koso na ase manfo enyi gidie wo a police for dey emubiem enti me yasema mo kan ma me from last story into dana yenko na nyabeba se mi nyawia se japade yina na me kra edebe na nya edebe ho atere no okay asori panyi bi ne ho atere den edi asemwa ni nyina ne sen ababa wa bi nam wonenam na metete ena wonam obi ho se poster bi bo ho okwaya bema wonne no awuba baako a wonhwe ne akoda no ena ne poster ebo eyi so se yaye no eda eyi asori panyi e wa asori no mu a se wona baako na wonhwe akola no okopeska akohwe akran school fees kura na o ma no ejo wo so oda won ma no se won tibi nya asori ho na ade ano se mu amabo sa akwa we asori panyi no munyiri free so na wasa asori panyi ntensema sister ne kan poster bia ye ne go ya sorry pay ni se on sheba on school fees so kwa sorry o yiska kese ne yere ti energy ya on kwa sorry o the baby mama 3 months na say on kwa sorry ya na sorry pay ni se on sheba en school fees no yiska bungum nti ya na sorry pay ni we na ne medicine aye 6 years ya jiloto no it has and I sorry for no say on sheba nti o betimi abo aso nti abo na sorry pay ni me no aso de nedi we abrantewe asa mutina ya mienu eya sorry to ne poster so no ya sorry panyin na mudi ohsama mam e pese ko man kasa de me kokko na me kokasa wo we kwa me eje Francis Tano we AKAGU we kwa me eje ya de ne ya sorry panyin we o twalo to kwa me eje Uchaloto, toko yoba. We are the Nekokotwa. Get over to madam. Oh, that was straightforward. There you now social media. I can't be all about once more. Oh. Let me be sound. What's happening? Was on the dialogue? You hear me out. What's on now? What go say? They had to say, "Oh, never papa, sir." At the bonaso. Our class are the Moise. No to me, no to me, and that's how we are finding side. That's one come. There was one come over. Just said, I don't know on the side. One neck as I Tiano ni sent na wa ma ka bibia amfa so no wa ma so de tell make us say oka unso oka wo mu say opese omode ne kokot no be ka wo no be ka so hwe ne ba nti wa mo asori ni debi ene do e be say oboya e ka asori betim de na kokot because eno ne your side na wo kan tire ngofo abontin you but adekudie nti a e bia be ma no zo hwe ne ba no see you be auntie no dey want me kan hwe man nyi be man need to be carry say bia hey to obi no abontin no was say reverend dia e bi kwa na wa de kwa on man no dia kwa na yani na we say we din say e bia e ne ba but e din say enye din say say wo ba na wo hwe no so dia na me say how do you justify that who say kwa me je da justify and say match every wo ba won ne wo ye anum so wo ka
enti eno na me ka ho asem enti se obi ete efiri obi anum say reverend say ya eno ano no that is it enchiremu na beba enchiremu free so you don't justify why enchiremu mai me kire say tintem so me kire say they say oba na eka ena eden enwanwa so oba oni ni ba ko gina baabi so ko ka say oni ne oba enye so oni ne enye ba na asemu oni ne oba we enye say nyinsa asem na me kire say oni ne oba no ede na kire say oba no be ma no hwe ne ba oba na eka nti ono ne kan de na kire say ya mpa say ono ne de a wakanti kwame aje mechirim. Thank you. I've been a woman. Why you don't say? No one can so mechirim. Say so waka bibia pusi papa na me ade amene nyame ba ya adwen ne say. Minim obi onye obi awoba na o ska. Pekwa be na mo yi. Pekwa obi fa so abe. Enye be na mo yi this rule. So ebi ane ma bebre ye hu ni ni ho. Fanuko dobsu. Na fanuko mpon social media dey. Kine be wo ska. Na o de hwe ba. Edi enti. They make out as it. Edi enti na kine be hwe ne ba. The way I will see ka say. Ebia bibia ni we besie ense se wa ho a ense se ho hwe no. Meba o. So wo de say yenti be on the side enti no de. Yes ana pesa me chire. Nyina e chira adwene. Sana pesa me chire. Nemom me be ma na hwe ne ba ebia wo say enti wo hwe ne ba. Saint na wono de it doesn't justify every people now this kind of one Odi time go ma akra na hwe no. Me say odi akra ne dwane no. Ene ma na obi kwanye ba kwa me bi o kwanye me no odi. Odi akra ne bre odi. To be honest with you. Odi anye. Odi ne ko reverend anye. Odi ne ko ken wona ken je. A chire ana obi hu say ana obi hu sa say oni ne maame no de ko odi anye. Omo de ko reverend anye. Ana omo de ba no de ebia sa ta no nim se no otwiri etu agye ba no onim se sa bre no no ho no na we mu nyina so ye dey ewo ho senti sa kwala yi di ko edie ni thank you wo edi ama ono wo edi ma o na wo ho kwa so ko yudi ni me da se ni die ni ska ko gina abonte se o hwe ne ba wa bra ye nte be ma na se be no na nko ba bi ye nko nkrata bi ye o masa se wa bra o woska o hwe ne ba nso a me ankasa pa bi ni won so ane na wo a o hwe o ba no be gina abonte ye me ankasa nyame ba me ankasa pa de me kan de ya se me ni die ni ska me nyem ba ti me ni die ni ska sansem na kan ka bi me nyem ba asa ne me nye die ni ska me mfa ba me nyem ba yi ngasa e ba de se fa ba na wo fa woni mu sen me yere kura me na wote kwa na shechiri me no ware wie kwa na ya me ni die ni ska me nyem ba confirmation de hu anya se me nyu ni e confirmation de hu hia etiri kwa se obenya problem with me say me confirm and you have a point na no kwa only our mothers can tell us our fathers yes na no kwa buka wu hunu this is a positive one a negative dia na abati because my health system na mo kwa wasa me me ma tiawa na wada na nye na ya peke okay the results me ba na se nyame dia ho na be unze results me ba se me dia na se muku na me hema wale we dey me tatis ne dia wale ya wale on ye this an be ye wo mu se oh keke me say na no wakofa nchen opa oya me hye ne nkom wakofa nchen be opa hye ne nkom ni mo de eh sanse wakofa ya be hye no opa opa me me say hye ne nkom we December we anya spiritual thing we science this is science this is hospital thing spiritual any science David this is science what is hye ne nkom dia na prove na ba na ye me dia awenya ho David yo David ati rewe no chere se oba na me hospital me facilities me positive facilities me positive na say ya me dia positive ya me dia ne ti mata na facilities me sa confirm ya David share na Eti to boss. Odoti mi kumu susu. Na wonu bi painti. Isi kami fami do eni akro. Eso do bi sisi as. Asisi maso eti me want. Ida so wo bebe ni. Akuma reche wo seni. Reche su. Odema.
Morning. Still on the show this morning. Kin, amen. Kin, amen. Social media manager. Come on, that's the fun part of the game. Odi, yes, Odi, Odi asempa. Anha, Obi be kwa kudia be shell. Nafi. Ramazé. Your friend SUC. You now said an bread in any master. Sir, I meka mu person be dia. Enye sir, we say tata. Say as go be kan na bread anu hu na be kan. Enye no mfiri. Mesenya no. Enka hwemfa. Say na bread na ban egu. Aha. Na ban di power. Say opposition. Say onya be. It is our friend na be kan ya na. Say opposition dia anu a. Onya bo be say be. Untimi nya wade ni mfiri mu this time. Go ben mu dia ene bia na go so anka metra ka se bia beka ko wale na wale ye o tatai ye ka pillars of life wa awade we nyankopu na ene two you are not far from the truth ene two you are not far from the truth after that God is not entirely but you are not far from the truth ene one of the pillars I'm just say that is not entirely two pillars in this life so we ni that is not entirely true but you are not far from the truth mo agro no ya mpaba entirely the entire truth na makati obi aware agro no tinya abotre oh say entirely am say nya abotre so nse mekan die ntia amasa ne man yen say how are you guys do not value marriage no and this ane man nyina aba na say ke yete ase ne hu say pillars one hweye ne bua wo face you ebu but obeying okay oyine machi so tie mu tinyankopon ne awade and the pillars of life oyine nyame ba bibi aboko adom ere nyame ase your beautiful glory no way nyankopon we am go come my and manya asem ahwa from my fie to dey you to dey fa why nyankopon adom ne ere nyame ase ma wo se wani masesa kakra se fie ye nyame adom bibi aboko whether no so ye come on you from my fie my whether no ye fine wo from my fie my amechiri o say so from my fie my beautiful glory amechiri sa okay. Friend, I'm letting him say a statement and Abredu has made. It will quote it, so I'm just quoting him. Okay. Yes. And then why I know. Mokani say. Ombe quotes no Mokani say. Okay. Inverted or okay, yeah, inverted comma in quotes. Okay, in quotes. Yo. Na niama ko say. Ja. Anokwe de mamenchia okay one wetiefo okay na mamenchia atwumanwereja adehye okay na mamenchia MPP amayokuo echitafo adehye omo atwumanwereja south ya okay na mamenchia eye man from wo aferia ene anopro majebra muti Katakyie FM na anopre okay eja ya nesa we yini hadikopim obeka se mabeta na mebugu ne so yakoto aba yakoto aba 1 year down the line and the major promiser NDC aban led by John Dramani Mahama omujina so mo de campaign say omosre Ghana adehye say ye kwa abato isu de omunhu omumobo yeah na omunfatumi enhye omunsa ade bia no matu ne din 24-hour economy okay na 24-hour economy no ubuso omo se adwuma baako enipa miensa baako beba no pa baako beba wia baako beba nwumere ade ano mode campaign an ubuso omo se 24-hour economy na de senka studio ha minim say FM station there na mo run 24 hours dada but ebia ye kra run enwuma bia ebia nipa ba ko beba no pa
baako bɛbɛ awia baako bɛbɛ anwummere sɛbi 1 year down the line yɛhu hwee about the 24-hour economy. That was their flagship program on the year campaign. Okay. Almost I say Mahama is the hope. Hope actually say say hope the another say any daso. Almost here run another dan kweku fado benso. Etutu nyomem. And the minimum you need dance say. And now also koto aketwe adwuma fa ketwe mo akomo 9%. Ureya Akoto electricity mu 9.82%. Water mu 15.something%. Intini ekoi anasi e buy because you need some say inflation about from exchange rates ekoi oko forex a mo say mobile or mo dey no mo come so buy near $17 to $1. Say it's almost $12 to $1. And your day internet say to utility tariffs. Okay. Meaning say it's one of our major discussions. Yeah. But if say Mahama is the hope, there is not hope. There is not a hope government. When you are there, you can say a baby and that's why we expect it say be happen. I see. Now I do air communications for the MPP and pay if you are say Jacob Ajay. So ebeba na fe ye din komo na fe ya share and then na yem free baby a odisi ya na ye nin komo kakra emra minority akasa ye beba na mos ho sensem na fe ya ko helicopter fofra o man no so ye hwe kwan na fe penifo didi ho komo sei ho nsemasiya na sa na fe ye dia sore so tinana baby odisi na starting free ho Nyame ba to say me introduction me kan yeah last week also yanko dan sorry the government through the PURC say 2026 1st January ye beto to enkania ebuom ene ensuo ebuom na senke ye tutu bibi buom de anka if say you pay to get the services that you want abia me say me pay say we ye me car mama me car say me pay so krakra me car mama na me ba so me hwe ne ma say wo ho ene me krakra wi amen so me workmanship amaji abia ye sidi wo ha na me hwe de wo kana sidi wo ha na pesa wo je no ese fata na me de mawa ankaboni bia ni okay nanso de akoba ne say eye aban a etisu sese eye NDC aban a yewura John Dramani Mahama edi animu no in some years gone e de bo aban a no oteso eye yewura Nana Addo Akufo-Addo ene yewura Dr. Mahmood Bawumia chi say omotototo enyinam kanea ebuom ene ensuo ebuom edodo na dia akoba nyina ne say utie PURC for the statement no make here na omo say I quote them. They said the adjustment were necessary to support investment needs, count for inflation and exchange rate movements, and ensure utility providers remain competitive. When the PRC for no okay omo statement na the omo pese omo yede omo kire no na we na akoye se akwasi konenso gina kwantimfi awo kwa beso de na me sha se America ne se ena no abani ready budget no ana se abani ne eye adwumayefo mo mu call negotiating table no yenim se na omo increase no it was 10% the last time a government no mo ehia and now government no mo share what so dey about 9%. Okay.
sempo no onto market mu nko soro ababi agina no mani ngina hwe because what the match 10% add na 10% increment no money wo hwa than to decrease it. And also say no cedi to dollar rate no eye inflation eye and adena me percentage increase in my salary o money wo hwa na mum o teso and anu e ba me kan sem bi se NDC aban e ka kire say wodi ni sanifa mo ade no wodi ni sabon kuma to na chi a bon kontin hwe na chi na hwe bonkum no de ewom because obeka kire so may this star say free ho but at the long run no pewe bi dia kwhye ye no na ye koda sorry ye behu say aban ne say next year utility tariffs ye tutum na ye tutum kura nso a ye tutum say bi a 1% 2% bi electricity nkwan ye tumu 9.82% enyira mahodin a ye yusu bi fiefie mu omu tumu 9.82%. It is a first na wutua enyinam kanea bosumi bia 100 cedis a teacher Jacob say we wetua say almost 10 cedi eba be kan ye no dan chen a ye ne ye electricity nkwan o ansa na eye ensuo nsoso no is 15 point something%. Na just ye no so tua 100 cedis a almost 15 cedis be kan ho enti at the end of the day maybe when ye just projections so at the end of the day say bia utilities utua 200 combined of electricity and water say no what dey 250 cedis and be kan ho say na aban ne de to wakatuem enti de akatuan tumu na 9% na aban de ma wo no offset ekotua utilities no current mean trend because who accumulate here 15 plus 8 is 24% and aban na ma 9% enti akatuan tumu no kura aban de ma wo no enti mean utilities ema bi nka wudi twa utilities ni we ka kura ba sa ba akiri ye ne na ma meka se akwasiko nanso ogina kwantin fi akatuantu mu na aban de ma adwumayefo no and reflect it and ye ka we ye nka ma adwumayefo nko mind you say electricity enyinam kanea ani nsuo ade a ehia we ye dada asetinem ebede na sabio emaburo mu wofi a omonya adwuma a omo ha adan a teacher for a ya employ my entry a omoka a nurses for a omo ye adwuma entry a omoka how are they going to pay these utilities you know dan chenya the small and medium scale enterprises minua ba oba kwani a opamade wo aferi how is she going to pay this utility yadi ehu yen ka mo see inflation ni nyina ne say ade ne bo no yen tutum ntentem yen kakra enti say inflation above to the single digits is almost an 6.2 or so. How do you increase utility to this percentage? Okay, na na fa hosi mame enti aban yesre no sanye TUC any other working organizations any the minority canon the government must reverse this decision because entisa where ye can because say so be once me sha say me can say me say so be hwa government iba power no or make any big investment via capital investment via na say infrastructure via government nensha say we big infrastructure development via enti ebemu say things are stabilized and normal so the moment the government 2026 equal government no the big push will start and the other best starting the government will start to pay contractors near the other and some of the contractors too are foreign contractors and you have to pay them in dollars
foreign contractor ntumi ka nkyɛn so otwa ne kan cedis obetwa ne kan in dollars. Even the budget now was read no, some of the expenditures no was quoted in dollars. Enti aban yesere no. Okay, yes, Mahama is the hoper, and that's where he did. Adabraka, we did. Enti that's why right. On reverse it. May I say increments. Nana Abreu communications for the NPP. Jacob Ajay. Minia. Aboko. Ejana dom nanzo. Kami adaruma. Party ni muye. Oh. Chidi ampo adaruma. Nieme koye. Okay. Yeni nkoma no pay. Onyamba. Papa. Me ba na miti minia. Na oyese abai increment on the buy no. Odi nka ma menche atie for Katakyie ye 90.9. And then so mami owo me mami amesa na wutie me chia no kwansoro nkoso. Okay. Na minu ye kan say government no to salary mo 9% na utility bills no be 15 be 9.86, you know it doesn't reflect. Your can salary increment is different from utility tariffs no. Okay. Because or salary increasing based on base salary, and we are increasing it based on how you consume the light. Okay. If you decide so be consuming lesser or percentage no amount will be richer no very less when we all decide to conserve it. It is a no sa analysis now it doesn't tally e wo hono na as person me clear work onyame ba factors be na ma ye total light bill nim. Okay. Enya buying na tum ye free BB distribution service charge. So onyame ba de me kire mehu the o produce light na ba o won charges or no charge and san ye the to na be kan ho na o bill aba. ECG semifa ECG amvan so na majority distributor what na ne ibia no kilowatt per hour bia no use light na kilowatt per hour no se time o ne akire mu anko e be hu die nti aya ye be no ba kilowatt per hour bia no so o 19 pesos o kan no but o se nam service or service the machines any extensions or person why any projection no onya 225 increment no the cut to amani ECG so onya. So the government has to set him down. Onyabeba obi the 225 increment aba never increment by we should be praising the government. Samu. Yes. The entire makers and onyabeba e be won say ukreska ukra 20 Ghana no ko gina duano se duano ne 15 Ghana no wakoto 8 cc de aduane ho na efo now they can was saying kan na kom de wo na just was akoto baby fufufro bi ato 12 cc this o kan bo my dear na aba e ka na aba se de ka unia nka fra mfancheme de ga menu am MPP before betima kan me support you me say ye make sure say charges na eba no Ghana fo bi nya light ye hu dum so bi kania na mo bonani unyame ba se yes charges okay yam fa bi ntoso ye nya hwe like enwo sa e chena fon na yakoto ayi Katakyie diesel akoto diesel e use plant obe service na ne ande edu be wie ro kekan bo manager so odi tua this percentage ananka waboa won. Okay. Edu what me I'm preaching for say sometimes I see you put two politics aside me hu say charges your muji light ni be stable amaya na. That is the key point. Yen nyina be dia dance say pre me light ni mbon endum sa. That is a plus. Ejini pa wo hwe light no so no endum o se wo ke ne yan tuma akra se be ye betima sustain what we have. Ama ye ho ato ya mjiri se Ghana for we die nka enchase ewum. Ewum akra a ebeboa ye nyina. Onyame ba ene no emre ni nti ameshada breaking niema down said ye money to na enko why the entire na ye niema ekosoro ni say on say ye current charges no ECG eje 19 per SOS per kilowatt per hour no. Okay. Say who you so fragile nko an yeah fragile one day be you use 1 to 2 kilowatt sisi so a say esi so a
Okay. 1 to I know the normal rating. normal rating 1 to 2 kilowatt ana baako bia 1 kilowatt bia so yet 19 pesos tie the other charges no be keka ho crowd ye mewie 1 cedi. Okay. Na just say we use fridge na 3 months ni nyina obel no ye 30 cities, right? good. Say yeah, said the BR. Yes, the BS is a month 30. 30 Ghana cities. Fridge in Nkwa. Fridge in Nkwa. Air condition. The entire mabel air cost me person me breaking your madam. Air condition 1 hour BR no. We use 3 to 5 kilowatts. Okay. On say the other city. It's light no as obel no go high no. When our project was self like that. Air condition here saying. Air condition here 3 to 5 kilowatt per hour. Kilowatt hour per 1 1 kilo here saying kilowatt. Yeah. ECG 19 near the other charges 19 pesos. Per hour. And times 24 hours. Air condition there here 19 no. Your father charges in account 1 cedi. 1 cedi by 4 per hour no. So say 1 hour nah, air condition 3 to 4 kilowatt per hour. You have 4 until 1 air 19 1 cedi by 4 times 24. Yes. Is it okay? Reverend Okay, by 4 times 24. When we look at it like so that is 4 cedis by 24. Yes. It's 1 hour BR. We use 4 cedis air condition. Yes. 1 hour BR. 1 hour BR. Okay, to 4 cedis by 24 hours. Okay, the revenue say 96. 12 me boy. Now say 4 by if I say 1 by we need 4 by 24 say 24 cedis. 96 cities. 96 cedis by 24 hours. By 24 hours 4 by 24. Yeah. Oh, sorry. 96 cities. That is a how month. the projection is. No, 96 cities should be in a day. A day. Okay. 24. By 30. Yeah. 24 by 30. Aye. Calculate in a shade is here. Now, baby, Jacob did, sir. Maybe it depends on you. How you use it. No, You but just use say. based on Some documents now we can carry free. One thing. Is there. We can all find. How many of ordinary Ghanaians in the issue air condition? Debbie. Let's use the basic things. Let me land. It's 24 hours. Let's use the basic things. Me argument na say We have other things to talk about. Say light not the end. Pay as you what you go. Moment you be double on your man. When you say your bills is going high. Now we don't come. You guys understand. But the most important thing is say Ghana for be mu light ya ye we. Light nyane dan kwa na ye deda o. Say Katakyie 90.9. E betima confirm am here light. Yet ye betima kasa we need light. And it's a light in this so. Now we value for whatever you are paying. Me just say gan hard no. E je nyina ma asem nyina no say I want to put politics aside. You make sure say whatever they are charging, omo say omo hia akatua ntumu. Enye government do. The okasa na mama ikini mu. Me say omo provide power na maye no. Omo hia salary increment. Omo betimi dia maintaining omo work no. It is say you provide increment in omo dia. We are expecting them say omo so be my light. Okay. That is what we should be. Right, Jacob Festival. Yes, Mama Festival. Reverend, tell on that one now, yeah, but what that we? What we? Yamba, the American politicians, no, the way are almost scheme some things, no. Okay. If you are not. Well, numbers of use, no. So when you are now, you are not. If you are not calm, when you blow was no, na baby, do na enyasem kotwa. Nanso de ha me kra ne say when you na echi no, wo mo de ebi nka wo mo, most of them no. Ebi nka wo mo. Won be ye we nyina na akwai say bobi the work.
ɛna obi so tua wo ɛno na yɛ ana memedwene politicians no ho a mente aseɛ because deɛ mehu no sɛ nka yɛpra abanwa no sɛ wonya nyaeɛ a woyɛ obi a wowɔ wo party mu dada na emu sɛ nya de ma wo sɛ bladeɛ a nka sɛ wɔafiri party no mu wabɛyɛ ɔman no deɛ anka wobɛyɛ adeɛ ama ɔman no nyinaa so aba mfasoɔ because megye tum sɛ wo party nkwa na ɛto aba no ma a wanka wonya so no nanso politicians nya ba bɛgye saa tumi sɛ ki mu a ɔmo dwene ɔmo ho dodo so ho na yɛn a bra yɛbɛbrɛ nyina bi na yɛkan sɛ wohwɛ saa nneɛma wɔ yi nyinaa yɛkan a nipa bi a wakatua bani sɛ wabɔ mu na kyerɛ wadɔ sɛdeɛ wobɛsi ayɛ adeɛ no wɔn wotu mu yie maame a ɛna wode saa adeɛ wei maame a ɛha me na wahwɛ sɛdeɛ akatua wei sei a wode atom na afei deɛ wosan ba bɛyɛ yi no na sɛ mekatua no kora ntumi ntua saa akɔpa me bi kakra da me sɛ ɛkɔfa deɛ abɛsoso okay ɛno na mentɔ da me ho a mente aseɛ enti wɔn mu a ɛpɛ sɛ aban no nwene saa asɛm ho mmienu no ana wɔn nwene ho biebu no me ne ɔyɛ adwene paa okay de nyambe Ghana untimi nka nkyerɛ me sɛ me ma wo saa deɛ we na ne light be stable because Ghana ha yɛ light a yɛn monkaye na mako bi ne yɛbɔ nkaye okay dodo na mo yɛ monkaye nti me saa we na ɛba no deɛ me ne afore kasa fa no bɛyɛ adwene sɛ right aban no nwene ho biri no okay sia na kasa ni sɛ kɔyɛ wa ho ba reverend yika kɛ na ya won se bi kan ɛwɔ no korɛ deɛ kakra no sɛ ɔman no ɛsɛ nkwan yɛ da ne wura sabi no light yan ntumu kura yɛ de kyɛ yɛ de gyina so ɛka yɛ nyina na ne yom na yɛ ayɛ ka saa akatua ntumu no nyame ba hɔ no yɛ indicate public on that sɛ megye 5,000 na to makatua mu na wogye 5,000 azumi also azumi me sister sɛ ntina me bisa so hyɛ wo onyame ba me sister na wagye a Jacob wogye a ɛkyɛn me ana ɛnkyɛn no but obi sɛ me sister close hyɛ wo sɛ megye 5,000 na check 9% of 5,000 na be ma men check it by me fan so 2,000 and oje borrow 2,000 oh they say you know okay me fan so 2,000 azumi 9% of 5,000 is 180 and this increment now ba send me check here if cumulatively or water and electricity 200 a month now your calculations which is 24 omo electricity any omo water bill 200 cumulatively 200 what are you talking about? You're not check it depends on how I feel. You was here, you were at me teacher ni. Betty Marco car, the fuel consumption, or for mamma who bet on me. Betty Marco talk, I said, Bejabo saying, I want them to fuel. Okay. That is life. Plan how you live your life. See, happy on it. Let's live life on it. It's about planning. Yeah. Oh, that's you want Bob, Obia issue Bob. Yeah. Obia issue fridge. Obia issue fan. Good. A constant thing. Okay. TV. Iron. Televisions. Yes. What I say? Ababe says gadgets is here making, and I say appliances here making. What you mean can't tell me say? Obin 3 months, 100 cities. Oh yeah, it's a range. It. Even it go beyond. Yeah. 100 cities. Yes. Electricity. You know that Chenya. And sana. Water, Abba. Okay. And people are paying even more than that. Obi go use air condition, but Otria more than that. Depends on the things. Things no basic things no makan. And you aircon, basic thing, fan, iron, television, fridge, bulb. Air constant in Obi issue. Yeah. And if say cumulatively light and water, Nipani 200 cedis a month. Now per this increment. Cumulatively, Nipano is paying now. And Nipani betria, I think, me calculation there say, was it 35 or 35. Something? No, they can count one. He is paying 235 cedis. Okay. What I say? Yeah. Now what you Nipana cut to him 108? Why is it 108? Me you shoot 2,000 as a basic. I don't know how you should do a jabos. Now you said the more you earn, the more you pay. Yeah. The more you earn, the more you pay. But the percentage wise, the more you earn, the more you pay. And invariably, you know, affecting the panel. The 5,000 you said, check it, and how many people are paid 5,000? And where you Ghana? Okay. Oh, people are taking even more than that. Why more? And at the amateur, let's go to the education center. You can say they take 5,000.
bebre takeable bebre. Okay, you free or not? Yeah, other things. The most important thing is for see benya light. So I feel the last. The increment is so exorbitant. Increment is so. Yenya dance yes sir. Light in the morning. Bibi na man yes sir. Bibi kron no beto motoaso. Fine. You beto aso so a. We all want to enjoy good light. You perceive you need good light. Good. 18 no. You perceive you need constant light. And adie we do na I 5 so exorbitant projects no mu ye o. Okay, then free or Katakyie native on FM so any na fe yenkwa yanim na bibia so enye kama pa ewo eho no mo. Okay. Right. Yanko yeni komo we na bredu emfa emfree omra na we ma mention as emfa emfree ho no mo ensam mienu yanka mom bre nti the first 9 months ehon sensem na afei helicopter so ehon sensem esisi ahemfo ne mpanimfo na ma okona edin which basically it has been one challenge a bit on that can you boom that if you are not take up why 9 months for insensemi and any galamsey insemi ya dia ye nyina no ye hwese betimi etu galamsey nase that kind of irresponsible mining and nya responsible mining na say omanpanin ene na pamfo ekote ekuo say yemfa nko galamsey na say yema ekuo ni mu ye den mo ma na kyese ye na ye hai okay and since omo de kwhye ehemfo but nya ehemfo politicians are involved okay and now they see wo esuna fo ana esutifi nofi yeah and who say makosi say hwidie mu issue na kosi say okay e die na yate afa ho and now no mo kobo ase ebi koshi o makonhie mu okay e die na ya afa ho mo yem fan kwhye ehemfo politicians are behind one are edisa galamsey jumadie no okay because wakwache excavators say a district assembly say municipal assembly say municipal assembly wakwache excavators na kwaje wakwache excavators ne ba na o sa charge nipa na wakwache ne excavator ne say there may be a 1 billion and 2 billion and 5 billion na mu easy we excavator na are we fighting the galamsey fight okay yenya ni yedi ye ho ya dwen ye say ye yi obi but yenya ni ye ho to the extent say me na me nwane kan me say obaka ko the water increment no ko they look at the water no the percentage increment which is 15 point something elfe ukra ni yenya bi we ade bi wo ho e koso ho ya dwen be ye so me mama ko fo anya sika but at the end of the day say sika na benya no wo sa de be kon ho yare because say task force na ye adwuma ye say water blue de ben water blue gas one gas minus and so still every day galamsey is going on fine last week me ba o man panin owo opposition o kan ye say obekun enwema okekan ye say ode betu akwan ame ade akon galamsey kun o we say ode saade ne begu akwan ame ade akokun because mind you still people are mining in our rivers, people are mining in our forest. Okay, last week I can say some of the farming communities up to galamsey sites aduane ben ade kyan ye nkodi enti oman pani John Dramani Mahama one ne lands minister eya amakofibu a honorable yesere wo mo ena afen so no omo ma 9 months for ne kwan no mo nyo omadwuma na 9 months for na so no sabio so tu okra na wie momane so fu enye se am mo dwuma de so mo ko no mo so de kwan money making enterprise. Okay. We have to fight this fight and make sure say the cost to those who are mining our forests in our water bodies no it has been solved and I say it's easy. Okay.
every day you say Kamia is every day radio show TV show galamsey won sense be a wote nyenim say ka ban ba ya sa state of emergency and no opposition no mo ka say yeah Akufo-Addo government can issue state of emergency nyenim so buy but okokan say there be it's not state of emergency any bit ma solve problem na now to opposition dey na nim say state of emergency ntimi solve problem na ka say o man peni dada na now do danko Akufo-Addo on declare state of emergency there is an LI o muka so be repeal up to now okay adwuma bi anko so na ye free o me da se helicopter na helicopter say dey aba obi nka say fine eyo man peni enano honorable omane bo ama mokoteto ye nyina na ye ya agye bi wo ho ahu yesi ore ofonsa na wo hwe wodi okay Akufo-Addo teso na ye ka say eye plane omanpani yusu no state ewo mu no emmoa se omanpani be yusu sa plane dia fly on the air ye nuanum Jacob si da bi ye betimi omo yusu brofo bi mo se the pristine condition say wo pristine condition ye betimi yusu ai na Akufo-Addo kofa plane what you man wo dware wo sabio ade nchen na wo ye no wuye wo mku ye so ayete form ha wo dem o dware wo na de mokoto abane de ye namu nware wo mu nwa duane wo mu na me da se je wie na menko Onyame ba ono ni pe ba ko no be chia no ntimi ya be chia man why Nyame ba ne me sa de anan je wie Onyame ba 9 months for nsense no okay it me who say they are willing yeah so mbeboa ma atu galamsey na se yeah na ade bia na kwansidie wo okay na kakra me kan say Ghana fo nyina wo say ye tai wo machi okay omo eye sa no omo kan ye ho say bi ukwa so dem kra na ye wo ani pabone fo ho okay ti na akoto collection na ukra bag okay because ko dia groja o bag wa konyo be ba na obi afa asena kan so obi hwa me fun wa sorry ye ti American sa an say on say asemu akoye ye nananom ase okay galamsey bia nu obekoso okuro bi so ohina omanyina okuro ma na ohina okuro mo no woni mu bibi okay untimi nko obi asase so nko tu sika wa bla woni mu ho hwe eti o nsam na o mo kan they are right ti o se community ni nyina ye tai o machi ni etu saa ene ye na se se de ene ma yi si keka kure ye nsu okura ye no na bredu kan ekwa o be fa so atene nam na ye nsu ame anom no ye kan buburu ja eti ye be se wona e hihya ase ye na no madaro ma mo nyina mo ma na eyi a eyi mamo okay se bi ye kan kuro bi etu mpon a na ye papa so body e bi di ama ye de mo de hye li okuro nko de ko kire wo hene nansi ya Onyame ba ye bo gala eje cab 7 ye mfa nko kire ohene nti ejimi mfa bi okay ohene ni ya je so ba me ye de kire na ansa na ye de abi eji ade pa bia ba kuro me ko na so ansa eji se na otena ma kuro nyina ye galamsey ya ye kan galamsey fu a Onyame ba ye mbopo ye ti ye be kan wa kan ho bi ani ye be sere politicians na omo share kire nso omo ye sa no ye be sere se omo njai na na mo so na mo wa se omo mfa omo din ni omo yi mba abontema atiefo ehu because you are John Dramani Mahama ka entam agency says angofo no a omo hye galamsey ase ni nyina obetu omo so sa enti so obi wo ho na omo adwumadie ni nkoyi a adan na onyine ma Onyame ba wo ha adwumawura ase wo ba beye morning show no obi ba wo ba no wo de mic hwe wa no no achim na fa na wo kona ase nkofo bi na emu adwuma ni ya nkofo bey okay enya nkofo nyina mention their names okay they are not above the law all right na ye nwie na ayi no eba halubka kota sam na ye beda aye deputy defense minister ye beda na se e won initiative aye na Onyame ba aniji seme wom say halubka ene sa jet ya o ma request no a o ma purchase be kura be ba na Ewura John Dramani Mahama oni ambe o mbe di 4 years sansan na o mo di deliver ni nyina wi eti no we ye initiative e be boa the future governance ama Ghana yakoni aba etima ye ohwe ye Ghana Armed Forces na Onyame ba omu ni niema saa o okay in reality no
omo ni ene ma Right. MI17 omo use a old model na me da se so won no enti di omo koto abai 4 year omo dey by there